ki khubor ka bate si TV ka umdi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Usamla Steve Jerwa obla kelalong minta uklur nong Shad bapau jangri India. Minta kanok pai sengi kakak kandai trik unai wing arajar pausau luan poi hapo ke jela Meghalaya. Ling bakakat ling sun ho umrai airport berwan ai Khublei ki Paidbah ke jela kibla Krishan ting e yu ha ke jingkop India best dancer. Minta borok ke jela kelatip bau Steve Jerwa udah unong job ha kerensa ne kop Shad bahe bha hapo ke India ya kelatip kum ke India best dancer ya kebala peni Paidbah ling ba ke Sony channel. Komisi benta benai Khublei ki Paidbah nong Krishan berat ba jangan jela kibla Krishan met bat minsim benta resngi Steve Jerwa uza Shad hamaran Polo komisi benta benai Khublei ya ki Paidbah. Ya Steve Jerwa la sendan lang daga kemi ke Jong U harengkat bat ki bahye nga Sam Jong U lem ki Paidbah kibla Krishan ting e u ha ke jingkop India best dancer tat hado bu ndayo ya ke jing job.